Biyag ti tao. Mayrin anak, bumangon kan. Aldawain, intamanan nagisursor iti lako taan natag. Magkaturturo kag pailang, tatang. Alaki Jane, bumangon kan. Napudot to na jay dalan. Masadutak. Da kayon ti mapanagla ko. Nadagsen ti lako kanatag. Masapol nga adda kadwak anak kao. Hey! No, apay mo't ngamin na nakurapay tayo, ah? Apay ngamin na diyo pinilpili tinasawa yo. Pobre mo't ngamin tinasawa yo. Jay bak nang kumaa. Uray bakit? Wano anyat itsuranan. Basta bak nang. Jay mo't lang ngamin kinapintas ni nanang tikinita yo kenkwana. Mangrugi ka mananayray. Saan kumabot akas ti panagsasa anak kao? Tauray sa nabak ng ti inam. Lasing pa ka nagagay. Awan serbi ti kinagagat na. Tadimot bak nang. Alakit Jane, agmurmuray kan, tayo ka manganay sa tarumwar. Darasam, Masadutak nga rod. Nakanlatan natin mapanaglako. saan man anatangkan ti ulam? Linak pagpungtutan. Ala, agawa am ti agunay. Agtaray tanay rin. Panawa mong ti kinarigat ti biyag dito lugar tayo. Ha? Papananta kumangay. Yawid ka na, di balay mi. Agdan natan. Di na ka di kasar. Ikasar kan tumat lang Basta agtaray tan, tamasyanakin ka. Marigrigatan kan ngaglaklako itinatang dito lugar yo. Wen nga rod. Nagngisitak pa yun. Gapo iti pudot. Takasano? Uray na pudpudot. Magmag na kami latang aglaklako iti natang. Masyanak nga rod kan kanay rin. So akayat ka atulungan. Yadayo ka iti kinarigat ti panagbiag. Sumurot kan kanyak. Kaagawid tayo di lugar mi. Sige nga rod. Sika ti makaam mo, Mark. Anya kamutin, Mark. Nabartek ka manen. Kan anak ko pa'y laang. Ngamsyak amin ng ti aglabakas kadagluto. Awan pa'y maitultulong mo dito'y balay. Dagitilatan barkadam ti ayan ti atensyon mo. Uray kumamot no gumatang kay ti makan. Iti bisyo mo ti papanan ti kwartam. Sumanaw ka manang. Ay ko! Ikati malas iti biyak ko. Abay agas no ti papay mo kanyak, Mark. Kunam idi, yadayunak iti impyerno. Ngam impyerno matlagayam ti pangipanam kanyak. Hoy, si ka babae. Di mo man anderan tanak ko. Di mo paritan, no sa dino ti kayat na papanan. Si kataglaba. Di mo paglaba ang tanak ko, tas sana na iruam na itang aglaba. Di yung kumamot kumsinsin ati madingaram iti anak yun, ana. Agulimag ka man! Si ka, tinalas na ramid na, tanangiwat ka. Diyak kayat ti kasta manugang. Nuwapay ngamin na si Katina sawa tanak ko. Si kakaditi imbaga ni Madam akadwak diti ababaw nain. Wen, siyak ni Irene. Mia magtinagan ko. Nasaya at matatadan kadwa kababaw nandito eh. Saan ako na marigatan kadagiti trabaho dito eh. Nagdakkel ngamin ti balay. Nasingpot ka di dagiti amo ta, Mia? Awun, saan da na emote? Iso na laang taado ti trabaho. Makabannog. Ang amnudwatang agtinulong saan ta marigatan. Isong agsingsingpot ka dito'y tanasingpot dagiti amo ta. Wen nga rod, tapi nalubusan dak nga agtrabaho ditoy, nga uray adda anak ko. Sa bagay, mabilin mo't ti anak mo. Amunan ti sao. Wen mo't ket di iso adakkel a pagyamanak dayta kadagiti amo ta. Tauray adda anak ko, inawat daklat ta nga agtrabaho ditoy, kas babaunen da. Irene, adda iritok kan ka alalaki. Alam ti FB na. Nasingpot dayto a security card. Iso na lang ta medyo adayo dito tinakay distinwan na. Mia, jak pay lakayat ti agayat. Adun asaem ti linakam ko. Nagbalinin abato ti pusok maipanggap ken ayat. Kunamla dayta. Tadi mo pa'y namam mo ni Ben. Ngam no mamam mom, sigurado ama in love ka. Ay,
Basta jak pa'y lakayat ti agayat, Mia. Talaga gaya manapintas ka, Irene. Saan lang ay tiladawan? At dapat iti personal. May isa ka single, ma'am. Ben. Awanda kas na. Maklon ko amin na napalabas mo. Ket nakasaganak amang imbilang kaspod ng anak ko ti anak mo. Narigat ti agdardara sudos. Kayat kapay amaam-am mo na imbag. Ngamin, nabannog ako na masaksakitan. Nadardaran ti puso. Iso maawatan na kumaben. Nakasaganak nga aguray ken mangipanagnak iti kinapudnoken ka, Irene. Irene, sapay ko mataklo na nakon. Nabayag matin nga agdat-dato naken ka. Pangasim ko ma. Ayaten nak. Akas iti panagayat ko ken ka. Tangay na panagnak akon ti kinapudnom kanyak. Sige, aklonin kan. Angam, pangasim. Di nak kumamot pagsangitin akas iti napasarak iti kalabas. Ikarik, di kanto pulos paldaangan. Ayaten kay tiyag na nayon. Kastamot ti anak mo. Ipateg ko kaspod nung anak ko. Agyaman ako, Nay, Ben. Apay nga ta, biglalatan anagidot to'y cellphone ko. Alan, di mo't ag-onan. Apay ngay. Sapay, mansarimi itakan ni Ben. Kasano kami ngayon na baka pagsarita? Irene, Ay, apay akas laborido ka. ala, nadadaol ti cellphone ko, Mia. Diyak makontakan ni Ben. Mansarimi pa'y mo't ita. O sige, buludam ti cellphone ko. Ay, alaman nga rod, Mia. Agyamanak, ha? In another call mo't ni Ben. Apay nga tan. O sino nga tati kasarsarita na? Kat, usaram lang ta ti cellphone ko ha. Uray sa anon, Mia. Tamok nga usaram ti cellphone mo. Inton bigat manen. Awan pa'y ngamin kwartak pagpatarimaan ko iti cellphone ko. Pasensya kan ah. Pautangan ka ko mga mimpawit kumutin kadananang kantatang ko di kwarta. Sana bale? Ipatarimaan ko to nagsweldo, ah. Mala, tanudyak usaran ti cellphone ko. Ipabulod kun tulatakan ka. Hello, Ben. Kumusta kan? Oh, nakalilip naman. Ilamon pang imawag ka. Ha? Di ka kadi mailiw kanyak? Kasano ko makailiw ka? Kat di kanto pa'y mailiw kanyak. Kalat-latan na di ka nagparik na kanyak. Nadadaol nga min ti cellphone ko. Binulod ko lang ti cellphone ti katrabahwak. Ngam tunggal awagan ka. Kanayon mo't nga in another call ka. Hoy, tayo di saan ka na nagparik na. Napukawan, ti panagayat ko ken ka. Isang agbritan. Anya? Siguro nakailiw-liwag ka matanan niya. Wen, Mia? Nalipata kong dadya, Ben. Nasayahat nga rod ano kasta. At damanan iretokken ka. Kat masigurado ka di kan agsangit. Ngamin, nasingpot da ito kun nataer nga ura adan edad na. Awan pa'y nagbalin akayan-ayat na sika. Sika pa'y laang ti damon o kaskasano. Isalbar mo man kay di iti kinabaak. Adday ta ka manen, Mia, ah. Intun kwan, masakitanak manen. Saan ko nakmat? Ipasiguradok day takin ka. Promise. Sa bagay. Kasapulak mo't ti katakunay-nay iti biyag. Jak mo't kayat nga agdanayo nak a single mom, ah. Kayat kumot ay adda kumamot mangitakder kanyak. Diyak ko nagpalpalikaw pa ay ayatan ka, Irene. Kwa, damo tapay na ti agkita. Agaram kan kanyak. Di tantumot lang, titurong na. Aklo na nakon. Padasan ta ti agil na yat. No talaga mo't laada ta tinaykari para titunggal may sa.
No, saan ta katunusan di agbreak ta? Anya? Ay ayatan ka, Irene. Rick, ikan na kumapay iti panawan ang mga miris iti rikna. O sige. Hanggang di mo kumanibaybay ako, eh? Diyak kaya ti matuukan nga aguray. Tali, mapanan ti tawen. Agawid ta di probinsya ta masikukan. Yam amo ka iti palay. Rick, maaklunnak nga tatinam. Amang ano dinak kayat, ngamin, ada anak ko. Siyak ti makamukin ka. Likag danag. Nasingpet ti inak. Na, apay ang nagawid ka, Rick. Kasanaon ti trabaho. Nanang, kasangsangpet mi pailang ang sermon kayo manan. Asino nga minto'y babae akadwam? Kasla masikugmay. Ken, ada pa'y ubing akadwayaw. Nubiyak, nanang, ni Irene. Masikugan, isa masapol ngay kasarakon. Ken anak na mo, tikadwami nga uming. Anya! Ayun, ayan. Ada mo gaya mo na si Kugam. Kat ada pa'y anak na. Anya ngay dayta anak ko. Di ka laka nagpilpili mo tan itinasaya at ababae. Hagam, alala. Agdin na kayo tamasikog ka nga rudan. Ngam, di kay pa'y laagkasar. Agtrabaho ka pa'y. Kanay, awang pa'y urnong mau. Rick, di nagsakayat ni nanang mo. Agawi daklatan ije lugar mi. Sana mabalin Diyak kaya tayo dayom tiyag balin nga anak ta. Wen angam di nakmat kayat ti inam. Kaya't nakaday jay. Style na lang ti kasjay. Kano niya ti pangedeng ko. Isaw ti masurot. Saan ani nanang ti masurot. Ay naldawain kas kay labak latamat maturaw. Umtak tong ti Sara tinuan hanggang ba't maturog kayo pailaan. Awang pa'y tinasaya at mapasama kiti pamilyayaw. Nukas ta kanayaw ti arami niyaw. Wala. Agida kalatata siya akong ti bumangon. Bayam latan mo niya ti magmangag mo kan ni nanang. Sige, iturog mo pa'y bakit? Ay, anyamot din ti kastoy. Nakatagtagarimot launa yun day tabakit. Ay, makaturturog at pa'y naang. Masadutak pa'y kumaabumangon. Mala, siya ko ti makaambo ka ni nanang. Anya kayo mo ti nanang. Bigat pa lang ang nakaariwawa kayo. Sadot sa mga mintinyawid mo anubiam, arak ko. Aldawon nga maturog pa lang. Abay, anak ay tibak nang dayta a babae, Maawatan niyo kumamit, nanang. Aginaw ni Irene, isang aglaladot. Ha! Dayta a babae tilapad iti panagbak ng mo. Sa bali nga minti inununam. Di mo pa mga rod pinili na imbag ti inarmaw. Rey, ada agaw awes iti pagtrabahuan di takabangibang a barangay. Sikan ti mapan makitigad, tapno adda kwarta ayaw. Wala na lang. Dayong arot baybay anti asawa ka, katne, dakulan ti tiyang na. Sanid nga ubeng abasit day ta babae. Abasapol nga ibilin mo pa ilakan niya. Di yung arot ung-ungtan amoy amasikog. Amang ano niya ti mapasama ken ko ano pagsasawan yung ano ni ti agkakasakita sarita. Wan, ay dad nagmunay Diya mo basta pagsasawan kahit no awan tirasawn. Apay, baktita kaya? Ay, Rain, nakaluto kaan? Wananang, nakagawak pa yan. Mangantayon. Nay, anya ngay day talinutom. Hindi kamsamot iti buguong. Wananang, tanagdiningdingak. Ay, palpalaran kamot, ababaay. Ha? Nagkuna ngay kami ti bugoong ti masida kat allergic kaw ti kasta. Agagatal ti bagbagay. Ay, pasensya kayo nanang.
Jak amo nga allergic kayo gaya mitikasta. Kunak no... Aho! Imposible adi mo amaw! Eh, sana talaga, nanang. Ho? Awan amom ababae! Ited mo ti sweldom kanyak, right? Ta siyak ti mangidulay. Gastador ta asawam. Iso nga ited mo kanyak, wine. Usaran nanto into nagpas ngay nanang. Iso ati mangidulin. Anya? Imutan na kaon nga inam, gapo iti day ta babae. Asawak ni Irene. Iso nga ron ti rumba nga pangtadagit isweldok na. Ay awadain! Talaga nga inulaw da kan day ta babae. Pasurot kalatan kan kuana, right? At Ah, maulawakan ako. Nana? Kupit ti Ha? barungan ko. Nanang! Kamusta ni nanang? Na mild stroke ka no. Iso nga agtalin na agpailangan iti ospital. Inakbantayan. Anya? Agyan kailangan dito balay. O sige, ta mga laki ti pagsukatan ni nanang. Sige nga, Roderick. Kumusta tirik na yun nanang? Maulawak, anak ko. Agpaimbag kayo Naimbag, nasaan anakaro ti pan nakaatake yaw? Hindi babae nga insangput mo, timangmangtad iti sakit kanya. Ha? Pangasim, hindi akong kayat makita na hindi nga Irene no agawin ak ijabalay. Hindi kayat na niya abab, iaparakan ka. Ang kasanon ti anak mi, nanang. Basta tong paalom ti kayat kaw, no di mo kayat amataya ka dagos. Papanawa mo day babae. Rick, ada ka di parikot? Apaya, kasta tilang nga managawid. Lading ita kaya rin. Ngam, jak kaya ta masapat ti ipapatay ti inak. Ha? Apay? Tung palag ti kayat na. Isa pumanaw kan ti balay. Agawid ka pala di lugar yo. Di ka madanagan, taikan kay ti kwarta nga aramatang. Anya? Ngam, no kayat mo, ibatim ti anak ta siyak ti mangtarakan. Saan? Diyak kaya, Rick. Ikuyog ko ti anak ko. Pasensya ka na talaga, Irene. Ang jak kaya talabsingan ti kayat ti inak. Patpat ga kunay ti inak. Isa sorry. Agawit ka. Ket sapay ko mata, di mo to ipaidam ti anak ta kanyak. Tatang! Irene, anak ka. Ay na, agyaman ta nagawit ka. Sino na ito nga ubay nga kaduam? Anak ko, tang. Apo ko yung ida. Anya? Kasta aya? Malasumar kayo. Apay nga ita kayo nga agawid. Nakiasawa ka mo't gaya main. Awan asawak, tatang. Takasinsina mi manen iti ama to'y maikadwa nga anak ko. Anya? Nagkas ang tinapaspasarak. Bayat ti kaadak iti adayo, tatang. Ado ti nagdaldalanak. Kat awan na imbagan nagtungtung pala. Ayan yan. Bakawan na dagkuma, tatang. Gapo iti panagbalin ko asukir kada kayo. Pinanawan kayo. Pimanawag dito'y lugar tayo. Takunak nga itarayak tirigat. Adadamot gayam tirigat anapasarak iti kaadak iti adayo. Awan na pinta sa gasat ko iti papanaw ko, tatang. Nga la, kanya nga raw. Hawatam ati kasta agasat mo. Basta agsingsingput kan. Aggagat ka ngagtrabaho, tapno adda pang taraon mo, kanang iti anak mo. Ket di ka matanagan anak ka. Agingkat ka ba alak, tulungan ka. Saan kayo abaybayan kanang iti apo ka? Pagyaman, tatay.
Agtulnog ka kadagiti dadakkel mo tapno di mon tutil mo nan tilwam inton dumteng tirigat mo. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tanga istorya wano pa kasaritaan dito'y drama tayo. Biyag di tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Biyag di tao. Okay. Kumusta mat nga tirik na tiya sidiga na may kasariti lalaki. Ngay nararapa mapakiasawaan, friend. Ay, natiri. Kasi kayong tirik na nasika. Excited akas lamadan danagan. Mixed emotions ako nada. Apay madanagan ka. Kat nakaset mat ti amin. Natala manguray na ti aldaw, ti ramidem, ano. Ag beauty rest kaket ti, Kahit mga ron, ano makala kita, dark circles dita, aglawlaw na ti matam, intun ka naman ti kasarya. Wenmet ngamin, iha. Di kan sapay makaturturugan. Lagi-lagi pa. Manungal daw langan ti palabsen agkasar kayon kani Javon. Papa, Kung nga ron, stress lang ti magbagim nga awan gap-gapun na. Tinasayaan, umay kakit tita, mapantakitaan jay gown ngayon pa-adjust mo. Nag-text kami, gayim ko abating. Inka ka na ipadas, tanong mabalinan, iyawid tan. kasta ka di? Sige nga Rod, mapantante re. Apay, Javon. Anya turasan, itakala sumagpet. Nalipatam ka din na kasariyo ken ni Caroline tunbigat. Ako mama, at natin dara ka party. Nakaidum kan sapay. Malalala, ingka nga rod maturugan. Tamasa pa ka nga agreeing inton bigat. Nakababain numala daw kay jay simbaan. Anya namin ti pakadanagan nyo aya mama. Uwan ka di. Adan sa awag mo. Ang mga napatag nga awag na itaiho. Bayan nyo pa nga awag. Ala, panaban kayo, tamaturog ako. Javon, nakaragragsakak. Siya kunti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngamin, sikat agbalin nga sawak. Kastak mo at Karo. Aday tanti mang kasar ka data, Javon. Mangrugin ti seremonya ti kasarta. Saan niya patuluyan ti kasar? Javon, Masikugak! Katay ta lalaki tama ti sikog ko! Javon, anya ti keta sa wenda ito eh. Ay, diyak mo, Karo. Diyak, amuret a babae. Anyat kahit asawan na ito, Javon. Anyat mapaspasama. Asino na ito a babae, Javon? Ay, Papa. Di nakawagan iti Papa. Imbabain mo ti anak ko. Javon! Takdiram ti sikog ko. Siyak ti kalay samtama sikog akon. Javon, pudno ka diti ipagbagada ito yung babae. Agsao ka, Javon! Di ka aguli magkakasta! Agsao ka! Ti awanan pa in alalaki. Diyak pagarupa maaramid na kanyak ti kasjay. Nagsakit, tiri. Carol, friend. Diyak ba tinamnama akas to iti mapasamak? Wala, hindi ka nagladingit. Imbag ko tanamuan to adagos ti burik na. Kasanulangin no natuloy ti kalay sayo. Nakababa yung tinapasamak, tiri. Inlawlaw anak day jay a tao. Alam, di ka unay agladladingit. Lilipas din yan, friend. Malipatan tumot lang dagiti tao na iti napasama. Itay pa yung umaw-awag day jay a Javon. Ngam, jak sinungsungbatan ti awag na. Ha? Tapay ka no? Nagpuskol mo ti rupa na?
Hindi mo sungsung-batan, friend. I-block mo kitin, ah. Awalan tirong mga pagsaritaan nyo, ano? Di ka lang nagpampanunutin, Jayfon. Uray siyak nga inam. Naibabain ijay simbaan. Diya ka mo, noan niya tirumbang nga ibaga ka ni Carol. Ken iti ama na. Pakawanan dak, mama. Diyak amo kasto ti mapasamak. Saan na siyak tirumbang nga pagkidawam iti pamakawan. Uray siyak. Diya kanunungan day tangay na ramid mo. Saan ko na makontak ti cellphone ni Carol, mama? Apay, namnamaem ka di pa ya mapakawan na ka. Mama, Ayabam tinasikugam a babae, tagsarita kami. Nupod numan bilang tibagbagana, naska na takderam tinaramid mo. ngam ni Carol ti ay Agulimag ka! Nupod no nga ay ayatem ni Carol, di mo kumay naramid tinang sikog iti sabali a babae. Carol, anak. Sigurado ka kani, tiday tapang mo. Uwen, papa. Ijayak pa'y laang syudad nga agdaan. Diyak makalipat, no adaak laang dito'y lugar tayo. Alagan ka lang ita, anak ko. Diyak ko makayat. Nukas tati kayat mo nga ramidan. Awan maramidak. Agsubliak matlaang, papa. Kaya't ko laang ti makailiw-liwag. Nagsakit pa'y lang amin iti barukong ko haging gaita. Tunggal malagip ko ti kasjay na pasama. Ami, Oh, apay akas ta ti langam. Pampanunutam ka di pa'y laang ti ex mo. Lipatam mon. Tasyak tinas ka na panunutam ita. Data adwa. kaya't nakakano ang makita kan makasarita ni mama. Oh, sure. Kastamot lang ti kayat ko ang mapasamak. Ay, diyak lang yung pagharup. Agkadwa ta itan. Sana kasi di nga ilumlimod ta ti panagkita ta. Naimbaglakit din tadi na ta matiltiliwan ti ex mo idi. Di mo ko man ipalagip kinapalabas, Ami. Javon, anya nga ro ti planom ita. Maipapan ka data. Saan pa ilalay ti panunutan? Tapud-pudutan pa ilang kinapasamak iti kalay sami kumaka ni Carol. Okay. Ngam sigurado Ano data ti agkasar? Kat awan to kumatimang lapad iti kasarta. Ami, Kat, kaano nga ro ti panagkita mi iti inam? Ay na, excited ako na makisarita kan kuana. kumusta ka ba't ti syudad? Pasensya ka na, no? Taak lang ang makapasisar dito yung dagus mo. Busy ak kami niti trabaho, friend. Nasaya atak mo tiri. Tauray kas kasano, makailiw-liwagak. Ken ado dagiti na amok agagayom ko ditoy. Pasaray iso dati kadwak arumwarno ko ha. Very good. Kasta life must go on. Kung naklakit din ano agpupupok ka pa lang aging ta. Awan mo tinasaya at mapasamak kanyak. No sa anak nga ag-move on. Correct. Gapoy ito data. Sige, agpalas ka tarong Marta. Mapantag shopping. Ilibre ka. Kakaiso na nga daak manan dito eh. Alan, agpilas ka at urayan ka. Apay akas dyan ni Ma'am Javon. Kaslasaan mo't ang naragsakit ikadak diti balayo. Di naksamat kaya't ngagbalin ang manugang na. Maawatan ko man ni Mama. Saan lang amin ang naruam iti kaadam dito eh. Ti ko namkit di. Di nakmaklon ngagbalin ang manugang. Taday jay pala Carol ti kayat na aparakan ka. Tangiwat mo. Ang mga numangang na ka ni Mama. Agpay sumat. Di na maaklon as siyak ti pinilim. Hala, rumor kakit din dito yung kwarto. Tamangan tayo. Orayan natin ni Mama iti kusina. Ayan ni Ami, Javon. Kalaat mo't latan na nagpukaw idinalpasanangan. Simrak manan iti silid may Mama. Oo. Kita manday ta agalad ti babae anang isukatam kan ni Carol. Talaga nga agduma ti ugali da kan ni Carol.
Nalaeng ang makilangan ni Carol. Idinto tadayta nga ami. Ay, saan? Takanayon na nakapupok iti siledyo. Mama, Kitsapay lakuma. Tanaragsak ka iti babae a pinilim. Agure ka. Malagip ko. Di mo't kunana ang masikugi di? O, manunabulan tinaglabas. Di mo't tindumakdakil ti tiyan na. sana pod no ang masikog, mama. Aniya, no kasta, inalilaw na tayo amin. Wan, mama. Aniya, kat baybay amlat na nakas jay tinaramid na ita babae. Mama, saan tayo ang may subli ti amin? Isa abay-bayan nyo latta kuman. Jakab mo, noan niya ti rumbang nga panunutok, Javon. Nagdakalariribok, ti pinarnuay da ita babae. Taaging ga ita, jak pailaang ammo no kasano asang wag da Carol kanti amana. Naladaw ka manin ang nagawid. Naggapgapwam. Sa dinupay ko, ma. Iji trabaho ka. Imbagak mat nga ag-overtime, ak. Jackpot yan. Imposible At dakit di kasin sinarak mo isot amok. Managatap ka launa, yami. Awan madingar aramidak. Anya damok ngay. Amang ano sinubliam da Jack Carol. Wano saan adamanan ka barbaro ka relasyon mo. Di maamuti bagbagam. Masigurado ka na niya tinaramid mo ka ni Carol. Isumutaramidam kanyak. Babairo ka kamin. Agulima ka man. Agat atap ka iti angin. Kastamlat na kanayon. Ayan ti cellphone mo. Kita. Darasab. Hello, Tere. Ren, nakaawag ka mat. Kaya't ka kumusta, friend? Busy ako nga minita. Dak nakasarong karken ka. Kunag, ano madanak ti kuntaway, ikuyog ko ni papam nga umay dita. Katuan kinapudno na mailiwak mo tun kan ni Papa. Kaya't ko na makita. Mano na bula na jak nagawawid. Ay na, maragsakan lagi di day tiyay. Anong, awan pa imot namin oras ko, friend. Sikan ati agawid. Kaano ka diti panagawid mo, ha? O sige, asikaswak lang ang dagiti mapanawak ditoy. Nang runa iti ayan ti trabaho. Masapula makapagpakadaak na imbag. Alarot, friend. Ito nakasagana ka nga agawid. Awagan na kuhan, tasabten ka. Wan, Tere! Ami, nagsarita taman na imbag. Ha? Nabayagan na kayat ka ama kasarita. Ngam, madlaw alikliklikan na. Madlaw mo't nga minadidak kaya't nagbalin na manugang, mama. Kunam ama sikog ka. Ngam saan mo't gayam. Apay asyak ti pangibagaan nyo iti dayta. Iti anak yu Anya klase ti panagsungsong bat dayta? Sika tinagiskandalo iti mismo akasar ti anak ko. Naragsak da kumaitan ken ni Carol no saan agapuken ka. Amukmat ka taday Jack Carol ti kayat yu aparay ti anak yu. Kat di yu maaklon ti kaadak ditoy. Wan! Taiso da talaga tinaikari ti tunggal maysa. Ti kunayo Anya ti kayat mo asawan? Nupod no anay kariday ti tunggal maysa, apay nga rod nga intulok ni Javon a mariribok ti kalaysada. Ni Javon to pa tinang plano no kasano ariribukak ti kasar. Tapno sana matuloy. Anya? Ami. Anya ti kayat asawan daytoy, Javon? Pudno ka di ibagbaga daytoy a babae? Ibagamon tagpay so Javon. Pudnumat saan ka di? Sika ti utak ti amin. No apay asaan ang natuloy ti kasaryo ka ni Carol? Imbagam agpamaranga ka masikog. Tadi mo kayat nga ikasar day siya babae. Sumartin ka nami. Nabanuga ko nagpampamarang Javon. Syakla ka na yun ang ti kamali. Naskan mo tamamuan ni mama, masikamad lang takin panunot iti dayjay. Anya? Pudno ka di amin nga ibagbaga daytoy a babae, Javon. Ami, sumartin ka na. Naskan na mamuan daytoy abakit ti amin. Sumartin kan ko na. Tinungpanak! Itamat lang. Alam amin na gargarat mo, tapumano kan.
Paimbag ta nalagip mo pa'y tinagsubli, iha. Mailiwak nga minin kada kayo, papa. Ken kas iti imbagak idi, mapanakla agiliw-liwag iti sakit tinakam ko. Okay, kumusta nga rudan tiriknam? Nakailiw-liwag ka ka din? Wen, papa. Oh, maragsa ka na kiti day taanay bagaman ako. Nasaya at unay ta nakalipat kan. Katagyaman akmot kada kayo, papa. Kastamot tun kan ni tiri hagayim ko. Da kayo, tinangpat patibker kanyak. Saan dak abinay bayan, papa? Ibagam ti agpaiso kanyak, Chayfon. Pag-aasim! Mama, pakawanan ta ko ma. Itala ama amiris ko ti amin. Aklunag, siyak ti akin gapuanan ti amin. Diyak kayat nga ikasar ni Carol hindi. Isa akin nasaritak ni Ami alimod a karelasyon ko. Kunak nga minu ni Ami ti ay-ayatak. Ngam idi na amuak ti pudno nga ugali na. Napukaw ti panagayat ko. Padayugayam ana saysaya at ti ugali ni Carol ngam ni Ami. Napanagnagak dayta. Idi nagkadua kami iti maymay sa abalay. Nagalas gayam ti ugali ni Ami, mama. No kasta, pinaggidan mo da Ami ken Carol? Dua da iti, anobiam. Wan, mama. Banag apagbababaw yak unay ita. Dailaw anak. Nagdaraso dosak. Dayta ti maganab mo. Ita, agbabawi ka? Ha! Gapo iti dayta ngay naramid mo. Saan kan ama ikari kan ni Carol? Nasingpet ni Carol, kat saan na a-deserve ti lalaki, akas ken ka. Tulungan da ko, mama. Kaya't ko ang makasarita ni Carol. Agkidawak iti pamakawan. Kat numapakawan nak. Ituloy mi ti agkasar. Lading itag. Nga mabayin akon nga umasidig kadakwada, Chayfon. Adapi mintas ka anak na diti syudad, friend. Ha? Carol, wait. Ah? Bakit kita mo ka diti babaeng agturong dito ayanta? Looks familiar. Wen ngagbayso. Iso na ita dyan ang lapad iti kasaryo kumaidi ka ni Javon. Hi, Carol. Ada ka gaya man. Nabayag mo ta nagpukaw ka dito lugar tayo Agyaman nakta nakita ka. Aduti kayat ko nga ibagakan ka, Carol. Hoy, anyat masapol mo. Pangasim, di ka man na nag-iskandalo. Tano agaramit ka ti jak magustuhan, ibabain ka mat, akasiti parang ibabain mo ini, ti gayam ko. Diyo pa'y gayam nalipatan day dya pasamak. Lilipat mi na dyan. Ngam nga po ta nakita na ka. May palagip manan tinapalabas. Pakawanan da ko ma. Ngam saan la asyak takin plano iti day jay. Unfair mat no syak la ang tipabasulan nyo iti amin. Apay kasta ti bagbagam kada kami. Awanan bibiyang mi kada kayo ka ni Javon. Ay, kinapudno na. Nagsina kami ka ni Javon. Kat aduti kayat ko nga ipalawag kan ka, Carol. Iso ano ikan nakitigundaway ko ang magisarita kan ka. Pagyamanak. Kan kayat ko magtantagkid daw iti pamakawan. Ala, Carol, ikan tayo tigundaway ng agpalawag. Basta sigurado lang nga pudno amin may bagam kala kami, ha? Wen, aduti maiparang ko nga ebidensya iti amin nga ibagak kada kayo. Naibag ng oras mo, Carol. Sika? Please, pagsarita ta ko, ma. Ala, sumrik ka. Agyaman ako. Anyat gagaram. Pagkawanan ako, ma. Amok adakal tinagbasulakan ka. Napalabas ang dagi jay. Linipat kon, Javon. No kasta, napakawan na kon. Diya kaya tagimula iti sakit tinagam, Javon. Isuan na pakawan kan.
Agyaman na, Carol. Agyaman na. Oh, saan, Jevon? Di nakarakupan. Tanabayagan na nagsinata. Ay, sorry. Ngam, mangrugi tamanan. Total, awan mo formal break-up ta? Saan ka di? Ladingitag. Ngam saanan ang mabalin, Jevon? Anya na ito inyawar mo kanya, Carol? Ha? Sure ka? Wedding invitation? Pasensya kan no inlimod ko ken ka ti may papan iti kaadat nobyo, friend. Mabainak ngamin. Ay na! Kamon tiyanan na. Nakasapol ka matlagan iti kasukat na dyan, Javon. Sapay ko mga ron, tawanan mang lapid iti kasaryo. Na-trauma akididamo si ka. Awan mo't siguron. Kinapanak na kakon ti kinapudno na kanya. Finally! Hakit maragsakarak para ken ka, friend. Mama, Dayta tinagan kanab mo. Nasingput ni Carol, ngam pinarus pusam. Awan karbengam ang masakitan. Tasi kamutiin mo na nang pasakitkan ko na. Saan? ang mga numabalin niyo pa ya kasarita ni Carol, Mama. Isu ti ayatek. Ti kayat kong ay kalaysa. Di mo ni pilit, tibagbagim kan ko na. Tadan sa baling ay ayatin na. Kat, agkasardan ni ti mabiit. Ken maysa, kalpasan ti naramid jukan ni Ami. Ada pa'y larupam nga agsublikan ko na. Ha, agbahin ka kumamot anak ko. Mabuhay ang bagong kasal. Agyaman naktiri. Nagragsakak. Nagado ti dimar ay iti kasar ko. Ay na, namum lang, pinagbantay ko, nagiti kagayim ko, di taruangan ti simbaan. No damadlaw da amad di titigtignay na, gat di da pastrikan. Sika talaga. Karon, kablaawan kayo tinagasat nga asawa, tinaragsa ka pa nagkalay sayo. Jaybon, naimbag man ta nakadaray kay ti kasarmi. Well, kadwak ni Mama, Kasta ka di? ngam sana kon ngagbayag. Ada pa yung aming trabaho. Itad ko lang to'y regalo kada kayo. Ulitek, naragsak apa nagkalay sayo iti asawa. Agyaman kami, Jaybon. Sige, mapanak pa'y. Ha? Napanan? Madlaw analiday. Ang among friend, kinapudno na. Kastaw na iti panagdanag ko, itay madama di seremonya ti kasar. Taapay mo't. Una ta ti amok, agis skandalo ni Javon. Ngam saan mat kaya? Saan namot siguro nga aramidon ti kasta. Awan ti rason, Terry. Wan mat kati Ang basta, iso ti sipsipota kitay. Lakit din, nasikaswantan dagiti agsangput a bisita, friend. Sige. Ay no, kablawan ka manen, friend. Sapay ko ba ta naragsak ka, iti ag nanayon. Agyaman na, friend. Awan palimad, adi may bulgar. Di ka mang loko tapnusan na mariribok, ti biyag mo. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Biyag, di tao. Randolph, Apo, apay kasta tila nga managgapo dita silid ni Nanang Mau. Inyo kiti kanan ni Nanang, Lola. Ngam tinipay na sanak pinarwar. Isumit lagayam nga danang ngagkuan na buo nga plato itay Ala, aginanakan ta mo ka na banog ka naggapoy ti trabahom.
Siya kundi makamukan ni nanang mo. Maasyanak ka ni nanang lola. Kasla mapukpukaw ng tilimbong ti panunot na. Gapo iti pupusayin ti kapsat ko. Wen nga rod, ang mala, andi nga yan talata. Tapno may liwliwag na tinakaro aladingit na. Anak ko, mangan ka kuman. Kita man talangam, nagkutong kan. Aginggat ka ano aya, kasta ka. Abigail, anak ko. Atlunan tayo kuman, ngaging galangan ni Jetty biyag ni Abigail, anak ko. Anak ko. Mala, idisok dito'y lamisaan to'y kanamuan. Mangan kan tulatan numabisin ka. Di mo kumabaybay antibagim. Laglagi pa nga dapan ni Randolph nga anak mo. Mala, umay ka man tarakupan ka anak ko. Sige, isangit mo dito'y abagak. Nuday tatimang palagan itirik nam. Adak lang dito'y abay mo amangan dingay kan ka, anak ko. Kumusta ni nanang lola? Nakapangan ka dimot lang? Na pok, nakaturog ba yan Naiturog nanti pa nagsangsangit na. Lola, Aw-awatem kumalatan ti inamwan. Di na pay lang amin maaklon nga awanan day di kabsat mo. Amumat no kasano ti panangipatag na iti day di abi akabsat mo. Lola, amok day ta. Tanariknak amas impatag na day di abi kilingam siyak. Ore no kasta. Patpat gaklatan ni nanang lola. Mala, di ka ko magpanunot iti negatibo wan. Tamok ngagpada ti panangipatag ni nanang yo kada kayo. Awawatam kumalatan di inam, apok. Hello, Heidi. Anya ka matan, Randolph? Idi kalman ti imbagam apa nagkita ta. Ngam di ka mat nagtungpal iti saritaan. Ita, tadalakad mi kadagiti gagayam ko. Kunam arumarta. Ay saanan? Inton maminsan latan ti irurarta. Jakmat kayat apaayan dagiti gagayam ko Pasensya kan, Heidi. Adda ngamin inasikasok diti balay. Nalipatak nga dagayam lakad ta. Ti kunam ket di, saan akon anapatagkan ka? Saan mo takasta? Ammom nga ay ayaten ka. Maawatan na kuma. Ala, madamdama kanton nga umawag. Taada dito yan dagiti gagayam ko amang sukon kanyak. Sige nga ron. Agan anad ka ha. Bye. Kat, anya ngay pare. Nakasaga nakakadin iti umadaning anibersaryo ti kumpanya pagtrab-trabahon to. Herminia. Henry ka dilatan. Di nak man awagan iti Herminia. Tamakapabakwar dengdenggan. Ala, Henry no Henry. Okay. Ada ka din nagatang mo a costume mo para iti event tayo? Pakpakawan mo ta. Numapagkausdak iti pang babae akos. Ngam kasta ti imbaga na iti meeting tayo a costume tayo. Nagiti babae, agkawas iti pang lalaki akawas. Kat nagitimot lalaki, agkawas damot iti pang babae akawas. Nagalas. Nagmayat to pa ilata na panunot da. Kendakkel ti premyo ti kapintasan iti costume. Mayat ko ma. No pang lalaki ti badok. No pang babae kanumat. Agkuyog tanto ket di ama panagsapol iti costume ta, Henry. O detoy, bagbagay mo na ito ang bestida. Usaram detoy. Anyamat dayta. Nagsilap mo't. Mayat da ito'y bagay mo. Manjak. Jay simple lang ang tipilyak. Jak ngayat dayta. Sikangay. Anyat na pilim. Awan mo't nga ron. Awan mo't umanay. Awan dito'y tay size ko. Ala, intag sapol iti sa baling. Saanan? Malaman. Agawit akit din. Kat, anyangay nga rin ti usaron. Agsapulak to ni Jibalay. Ano ti bestida na dinataya na kabsat ko? Mangkita akton iti usara ki jay.
Adu ka, tinapipinta sa bestida na. Randolph, si kakadiday ta. Apay akas ta tilangam. Nakabistida ka kan nagatidog pa'y tabugmaw. Kan nag-make up ka pa'y. Tay sama bestida day di kabsat mo day ta. Apa yan? Anyat mapaspasamak kan. Lola, relax. Impadas ko lang na iti kawas na di kabsat ko. Adda ngamin maangay nga event mi iti kumpanyen ton rabi Ay naapok, iti kasta langam. Kaing ingas mula unay tay nagawa na nakabsat mo. Ha? Kabsat ko nga ro, di kaing ingas ko, Lola. Oh, bagay ko kadimot lang tagbalin a babae, Lola. Ha? Ay na, bagbagay mula unay. Kasla kay lagsinginan itinatayan na kabsat mo iti kasta nga itsuram. Ang musubom day ta. Tamang ano kala at arumwar di inam kat makita na ti kasta nga itsuram. Ang mga nungtan na ka. Well, Lola, umuna ka ito na maturog no rabi iwan. Marabyanak nga gawid. Kan tapno saan kayo ang mapuyatan na manguray kanyak. Oray, tadamot duplicate ti tulbag kanyak. O sige nga rod, apok. Ay na, numukla nga dakkel gayam ti premyo. No asino ti kapipintasan. Kan kagwapuan, inkarigata kumalatan tinaggaon kan nagwig. Imbagakmat ngamin ken ka, ngam dinakmat ngamin patpatyen. No joke pare ha. Kas kalababaeng agpaiso di ta suot mo. Nagpintas ka gayam. Nagbalin ka babae. Kaing-ingas mo tayo nagawa ni nakabsat mo. Henry, Pasensya ka na. No impalagip ko ti kabsat mo pare. Kaing-ingas mo gayam. Nagbistida ka. Sige. Tayo nakagsukatan. Tanalpas matan ti program. masaduta kon nga agsukat. Kastoy kon nga agawid. Ha? Ne? Di kay paymat naturog na na. Anda kay paymat dito salas. Abigail, anak ko. Nagsubli ka. Nanang, sana siyak ni Abigail. Oh, anak ko. Kailiw ka una yun. Nanang, inarakop dakmatan. Di kan pumampanawan. Nanang? Italang manan nga rakupan nak ni Nanang. Tsak may ladawan tiriknak. Ay Randolph, ay na, ada ka magaya man na po. Walola. Nagsublin ni Abigail, nanang. Ay, Randolph, kasta una ya panangarakop na kan ka. Pagarupan na si ka ni Abigail. Bayan nyo lang ni Nanang, Lola. Mala, umay ka anak ko. Mapantay di silid mo. Tasagay sayak tatidog abok mo, wan. Ha? Wan, Nanang. Ay, Diyos ko. Anya day tuyan na mapaspasama kiti anak ko. Mapukpukawan na talaga tilimbong ti panunot na. Kumusta ni Nanang Mau? Nakaturugan? Well, Lola. Inuray ko ang makaturog. Tadinak mat ibatanan. Nakaigamlatan iti imak. Ipagarom na talaga asyak ni Abigail. Ay, kasano daytan nga ay. Lola, nagregsakak tunggal arakupan nak ni Nanang. Ha? Ken, nakaragragsak ni Nanang tunggal makita nak akastoy ti suot ko. Tatalaga apagarupan na asyak ni Abigail. Kasano nga ro daytan, apok? Irwar ko amin akawas day di kabsat ko anakadulin. Ta iso ti isuot ko, Lola. Nanang, good morning. Mayat ti isam yo ita Inyagan kayo ti kanan nyo. Wow, bagbagay mo day tabistidam. Nagpintas ka, Abigail, anak ko. Nanang, patib ka rin nyo kung matipanunot yo. Di yo itulok nga abakan na kayo tinakaro aladingit yo. Randol, papaok.
Saan ka kadi amarigata ni tikas nga raramidem? Saan, Lola? Basta para iti pagragsakan ni Nanang. Araminek kami nakabalak. Ay, apay no ipaagas ta ni nanang mo. Sa balin ti Jarna. Mapukpukawan na talaga ti limbong ti panunot na. Awan mo't madingar aramiden na, Lola. Diyak kayat amaya dayo ni Nanang. Uray, ta saan mo't ngagdangaran. Kan saan arum-rumor diti balay. Kan naragsak tunggal makita nak anak kasuot iti bestida den di kabsat ko. Wen agam aginggat ka ano ngay day tapa nagpampamarang mo. Aginggat makita ka naragsak ni Nanang, Lola. Kan kakaisuna amay pategnakon ni Nanang. Ha? Manipod ubingak. Tsak unay narik na ti pamatag ni Nanang. Tanilatan Abigail ti ayan ti atensyon na. Ang jak ginura ni Nanang. Awatak latan. Takas tamat ti kanayon yung ibaga kanyak. Wen, awatem latan ti inam Tamum mo tama nagsaksakit day di kabsat mo. Iso nga imbukbuk na ti atensyon na kenkwana. O Lola. Isa na bale. Tanda kayo matamang sulsulnit iti pagkurkurangan ni Nanang kanyak. Adda kayo amang ipatpatag kanyak, Lola. Nagkaw, linaba kami ng dagiti na usar mo abistida day di Abigail. Adda man ng usaram, apok. Jesus, nagbanog kayo pala eh. Siyak kuman ti manglaba karagita. Ay na, napigsaak pa nga aglaba, apok. Alang arod, Lola, inak agpulesan. Tapakanay ko ni Nanang. Mabit lang, umayon. Hi, Randolph. Heidi, Apa yung kasta tilangan? Nakabistida ka? Naka-make up ka? tinasaya at sumrek ka, ta? Diyak laing pagaro. Bakla ka gayam. Ni, sana po nureta. Gitakan. Heidi, mabit lang, Heidi. Awanan, Lola. Namimpinsanan asinina anak ni Heidi. Gapo iti kastoy alangak. Dinak man lainik kan iti gundaway ko anak palawag. Nala, sana balay. Makasapol kan pa itinasaysaya at ngam iso, apok. Lola, Talaga siguro asaan nada kayo ti para iti tunggal maysa. Karen, sabong para kan ka. Randolph, masansan matanti panangtad mo kanya kiti sabong. Nagsingpot ka, Karen. Katjak malapdan tiriknak nga agayat kan ka. Amang nga numakmaklaat ka laang, Randolph. Saan? Natingiting kon anay bagtiriknak. Kat talaga nga agayata kon ken ka. Randolph, Ngam di kagdanag. Jak agapura amang mo iti pangandeng mo. Ngam idaw-dawat ko lata. Asapay la ko mataad na namnamak ken ka. Lola, tangay kasangay ni Nanang inton bigat. Awisek to tay gayem ko kan tinobyak. Tapno ada kadwa tayo amang celebrar iti kasangay ni Nanang. magkatala sikati makam mo, Randolph. Agluto akto nga ro iti pagsasangwan tayo, Saanin, Lola? Agorderak tulangan iti ruara. Tapno saan kayo na mabannog nga agluto? Agyamanak na nakadaray kayo iti kasangay ni Nanang, Karen, Henry. Inawis na, isungay maya. Italaang manin, nakapasyarak dito balayo. Uray siyak. Italaan nga nakaumayak dito, Randolph. Aywan, ayan ni Nanang mo. Ay, aday Jesselid na. Kaya't mo ka niya makita? Wen, O sige, tayam amo kakin ko na.
Iso ni nanang ko, Karen. Naimbag nga oras yun, Nana. Pasensya ka ni tikas ta adyar ti inak, Karen. Tamanipod na tayo ti kabsat ko. Nagbalina na kasta ti kasasaad na. Di na ngamin maaklon ti ipupusa yan ti kabsat ko. Nakapoy ti pakinakam na. Iso anapukaw na ti limbong ti panunot na. Kasta ka di? Asino ka? Ayan ni Abigail. Iruwar yun ni Abigail nga anak ko. Agsangit mo tan. Nakakaasimot ni nanang mo. Sika, anyat nagan mo. Ay, siyak ni Karen, Nana. Ay, nagpintas ka mo dun. Agyamanak, Nana. Nasingpot ni nanang ko. Saan nga agdangran? Iso na lang tanubirukan na ni Abigail. Talagang agwala. Ayan ni Abigail ka. Iruwar yun ni Abigail ka. Iruwar yun Mang Rupi manin nga agwala. Mabit lang, ha? Inakbit at punas. Ha? Randolph? Apay akasta tilangam. Apay nagbistida ka, nagwig ka pa eh. Abi, anak ko. I love you. Ha? Kasto'y tiyarangamida, Karen. Naskan nga agpamarangak akas babae. Tapno aglaylo ni nanang. Naitilangan ti amok apamuspusan. Tapno maparagsak ko ti inak. Di ka kumaagsangit, Randolph. Tsak lang amin malapdan tirik na nagsangit. Tunggal makit-kitak ti sitwasyon ti inak. Masya na ko ko na. Randolph? Patpat unay ni nanang ko. Nga uray tsak narik na ti pamatig na kanyak. Idi si bibiyag pa iti kapsat ko. Tanay di kapsat ko tinangimukbukan na iti atensyon na. Panagkunak. Nasaysaya at no maipaangas ni nanang mo, Randolph. Tapno agimbagan. Kaya't kung ipaagas ni nanang ko, Karen. Ngem kasanon. No agimbag, di naktumanen pagan ano. Ha? Sigurado di naktumanen pagan ano nga arukupan, Karen. Di ka kumagpanunot iti negatibo. Ikararakan ta ti inam. Tapno sana mapasamak ti pagdandanagam. Tinapatag, maipaagas kat agimbagan. Oh, sige. Ipaagas tayo nga rodan ni nanang ko. Lola, sumurot kayo kanyak. Ha? Papanantaya, apok. Intay yawi din ni nanang. Ha? Nukasta. Talaga na imbaganan. Wan Lola, nagsublin ti limbong ti panunot na. Ay na, agyaman kami. Diyos ko. Nanang, Ay na, Anita, anak ko. Ay, pudno gaya man na imbagan kan. kailiw kayo unay. Kailiw na kamatan na. Ayan ni Randolph, nanang. Adala itay dito eh. Diyak maamot na pananan, anak ko. Adak lang dito nanang. Oh, Randolph, anak ko. Umay ka man dito, hoy. Apay ngaglamlamang ka. Kunak namin no sa andak asapulan nanang. Isa mabainak ngagpakita. Anak ko, patpatgan ka unay. Pakawanan na ko ma. Nadyak unay na iparik na ti pamatag ko kan ka. Nanang, Anak, nanang. patpatgan ka unay. Patpatgan ka. Sapay kumata di nakagura, anak ko.
Jak tumaramit ti manggura ka na kayo nanang. Gapot apat patgan kayo unay-unay. Kat agyaman lang. Tauri nagsublin tinimbong ti panunot yo. May patagdak na tagayam. Anak ko, si Kalangan tinabatbati nga anak ko. Patpatgan ka unay. Pangaasim ta salwadam ti salunat mo. Agan-anat ka akanayon. Tapno awan da ka sa mapasamakan ka. Tapno agpaot pa iti panagdanat, anak ko. Wala lang. Ikarik. Kat di kayo to pulos baybayan. Ipatpatag kayo ka ni Lola, nanang. Itata nakaanak akon sa kalasumangpat, Danilo. O kat, anya ko may ta. Awan bibeng mo. Di ka madanagan, tapo manawag matlaan. Umay ko la alanda giti kawas ko. Apay, nakasarak ka manen iti boyfriend mo, bakla. Sasawa mo't dorbab. Ay no, konsumisyon ka nga asawa. Diyak laing pagarup anak ka asawa ak iti silangis akaskan ka. No amok la kumakasta ka idi, diyak nakiasawa kan ka. Kat no pinilit nakmat nga minidi. Kuna ka man jak ngam sinulisog nak. Basol mo takundi malalaki kamot ngamin idi. Impakitam dagiti nagdadakkel amasel mo. Ngam pangkalub mo lagayam itipod no akinataom dagita amasel mo. Anya ti mabalin ko, talaga kastoy ko. Kat, kasanon to'y putot mo, basta panawam latan. Ay kat mang tidak to ay ti suportana. Basta jakon kaya ti makidinakin ka. Sana ka naragsakit din naman no. Sa bali ti ayan ti ragsak ko. Kumusta ka, Randolph? Ha? Heidi? Nakalagip ka man? Nasabat ko na minsan ni Henry akatrabahuam. Kat nagistorya kami. Ado tinaamuakan ko na may papankan ka. Ha? Pakawanan na ko, Randolph. Saan pa'y anala daw ti amin? Isublita ko mati na palabas. Saan ka di anas sa utigayem ko ken ka? Nga adan GF ko? Saan kayo pa'y matanag kasar? Anyat amok ngay. Ang mga nupanakip butas mula ang dayjay. Anya? Ne, awan kinapudno na ita, Heidi. Ay ayatak ni Karen. Kat asidagan ti panagkasarmi. Anya? No kasta? Awan namnamang agsinubyanta, Randolph. Ladingi tak, Heidi. Ngam awanan. Ado panubok ti paglasatan ti tunggal parswa. No nakapoy ti panunot mo talaga amaabak ka. Ngam no kumpet kay ti Diyos ana marswa tumipker ka. Ket malabanam to amin akarit adumteng kan ka. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Kumusta ka na din ko? Igagaad mo mula ka diti panagadal mo? Uy manong, di ka madanagan. Jak sayangin ti kwartang ipaw-pawit mo. Agyaman na kit di May satawin laangin ti urayan. Agturpusak matan. Si Kangi manong, kumusta ka magditan? Okay lang mat Eva, aning ko. Awan pagdanagam kanyak, ta nasingpat ni Sir Wilson abos ko. Nasayaat nga ron no kasta manong. Madlaw na singpot tabos mo tabi mayag kamat kan kwa na. Kas driver da. Di mo ko madadaulan ti panagtalutakan ka manong. Wen, aning ko. Amok mo't kar aramidak ditoy. Oh, alang arodan tanay. At dapay papananmi ka ni Sir Wilson. Baliwak tumanan ti umawag. O sige manong, agananad ka kumakanayon. Di nakpakadanagan ditoy. Uri tadadaan ti Shirley akad kadwak. Okay nga ro din ko. O sige, bye.
Tay ka di kabsat mo timawag. Wen auntie, kinumusta naklaang? Dayjay laang timbagana. Di na magmukumaan no kaano nga agipaw iti kwarta. Awanan ti maigatang iti makan. Sapay nagpigsa ka mangan. Ah, ni, katno kay titid ko kada kayo di impawit ni Manong akwarta, auntie. Ay na manumula ti pagtayakan ti 3,000 a pisos ngay. Nagado kayo apakpakanek. Si Shakla ang mata na inayon kada kayo, auntie. Dagiti innam nga anak yo at tinapig sa amangan. Nang runa dagiti 5 alalaki. Nagdadakkelan da karni nga maawan trabaho da. Anyat ko nam. Ah, ay, awan auntie. Sige, tay nakalaan tinabat-bati nga allowance ko, taitid ko pa'y lakada kayo. Uray jakon agmerienda, iti pagadalan. Na, tamangun sensya pay. Ibagam kitdikin ni Manong mo, anayunan na ti patpatulod na kwarta. Nagngingi na aminan agagatangan ita. Sir, adda tayon diti balayo. Ayun, nagpaso. Sakbutan na puutan. Nairidip kumutan. Madlaw mat ngamin anabannog kayo, sir. Wan nga rod. Ala, bumabaak nga rodan ta igarahi mon to ilogan. Aginanakan tumutan. Wan, sir. Ay, sir. Tayo walit yo. Nabati dito yung nagtugawan nyo. Lay, wan nga paiso. Ayaw na yan. Agyaman na ka, Sherwin. Talaga mapagtalkan ka at driver ko. Awanan yaman na, sir. Aginanakan tumutan, apama na may garahim tilugan. Ayaban kan tulangan, nadamanan papanantawan. Wan, sir. Anya ngay, nagpawit ka din ni Manong mo. Wen auntie, ngem pangmatrikulak laang dayjay. Adamot ay nayon na sobra pang allowance ko. Ay naagbisin tayon. Ngamday tapay lapang matrikulam tiyal alikakam. Naimbag kumaano at da trabaho ni uncle mo. Sapay kalkalpas ti kontrata da iti construction na pagpapaayan na. Auntie, Ala, mudto'y pailaang tay pang matrikulam ko ma. Tay palingkik pailaang. Dawatam tulat tamanan ani Manong mo. Total, dakkel samot ti sweldo na ijay. Tanabayag mutin ngagtrab-trabaho ijay syudad. basit lang ti sweldo ni Manong, auntie. Tapang matrikulak ngamin ti ipang pangrunan na ayor urnungan. No alaan nyo dayjay, ang mga no awanan ti maitid na. Tay nurnong na dayjay iti mano abulan. Kat makamumutin ang agdiskitar. Ala, mudto yan tamapanak ijay palingki ita. Makasidsida ka nun ni uncle mo iti bulalo. Ngam auntie, masapul ang makabayad ako ni ijay pagadalan inton bigat. Oho, adola amin dayta. Apay ngami napilitam ti agadal no awan kwarta pagadal mo. Ikarkarigatan ni Manong ko ti makaurnong, auntie. Para iti dayta. Iso ang maasi kayo kumamot iti kabsat ko. Pagrigregatan na ti kwarta nga ipawpawit na. Amangan no nalipatam, asyak tinang padakkelken ka. Sipod idinaulila kayo nga kabsat. No kwenta ti amin anagastos ko. Kurang pay dagiti ipawpawit ni Manong mo. Auntie, Oh, ayan tay kwarta kunak. Yagmoon, Eva. Di nakpagpungtutan. Amumot asabali ak ang makapungtot. Amangan no anya pa'y ti maaramid ko kan ka. mabit lang nga rod, auntie, tay nakalaan. Manong, awanan ti pagbayad ko kung may ti tuition ko. Hinala ni Auntie Shirley. Anya? Apay ngay. Adamat lata ipawpawit ko kinkuha na kwarta. Apay abakibiyangan na pala ti pare ti tuition mo ngay. No kasta, pawpawitam ni Auntie iti kwarta na, Manong. Ketuan na Eva. Tunggal pawitan ka. Pawitak mo't ni auntie. Ni, ik-kamot gayam. Ngamape adawatan nakpailaang ngay. Ultimo allowance ko, dawatan na. Anya mo't ni auntie Shirley. Arik na siya kung timang bibiyag karakwad asa nga pamilya. Takanayon mo't adumawat iti kwarta kanyak. Uwan nga rod Day talay pawpawit mo tinamnamaan dan. Naimbag kumamot no dakkel ti sweldo plitoy. Ngam saan mat? Uwan nga rod. Kasanon ngay, Manong. Amo ka na bayag mo ngay nururnong day pang matrikulak.
Sapay masapol abayadak ti tuition ko itaalawas. Ngala, di ka nagdanaga din ko. Kitaag na niya ti maramidak. Agdis kitarak, tapno da mayawat ko kin ka. Pasensya kan manong Sana bale, tenton makaturpusak. Awan ton ti problemaam. Dayjay, rimwar manan ni Sir di tilugan. Kat nabati naman ang tibag na. Amok akwarta tilinaon dayta. Diyos ko, pakawanan na kumay ti daytoy nga aramidag. Adong aminan tinabalik ka ni Sara. Kat sigurado adin akong ikan dayjay. Iso apakawanan na kumaapo no aramidag ti kastoy. Itapay lang. Agkidawa kon iti pamakawan kan ka, Diyos ko. Kitaan nyo man ngamin anasaya at ti trabaho yo. Bilangin nyo anaimbag ti koleksyon nyo sakbay ayawat yo kanyak. Nakababain pa yan ni Jed Taylor. Tagkurang matan di bilangin na tay kwarta. Jakon kaya ta maulit pa data na pasamak. Lawatan nyo. Sir, ay ayabandak ka di? Anyat masapol yo? Yalanak man iti danom. Ken pakialam tay pang BP nga day tilamisaan ni Jesanas. Kaslang imato manan ti presyon ti darak. Papay ngay sir. Agkurang tayo na erimit a koleksyon ni di Kalman. Takalagatad di kurang na. Kung nadagiti staff ko, ahos tulaang hindi binilang na. Iso pa ikit di tinagbayagak iti bangko. Tamangan ko nakno agpalpalyalaang tayo mani kaunting masini dyan. Agam saan mat? Awan mo't malagip ko asabali anapananta. Sakbay anapanta iti bangko. Sir, naggasolina talag mat. Kasano ko mga agkurang tay koleksyon nga nyawat da kanyak. Ay, may stress sa katalagan. Yala, Sherwin. Yalaan na ko ni Tidanom. Uwan, sir. Hello, Manong. Ay na, naimbaglakid din ta nakadiskitar ka adagos iti kwarta. Kunak no jakon makabayad iti tuition fee. Basta para kan kaadin ko. Aramirit ki amin ang kabalak. Aywan, nagbiit ka mat na nakadiskitar. Nagdakkel pa jigatan nga inted mo. Bimali ak itibos ko. Di mo't ko na madakkel tinabalim itibos mo. Imbag man tiinikan na kamanan. Naasing amin kanyak. Okay, tanya ngay. Nakabayad ka ni tuition mo? Wen Manong, naimbaglakid din ta nakahabulak. Diyak ko mamakagraduar, Manong. Ala, basta pa may samti panagadal mo, adin ko. At daak lang dito yamang suportakin ka. Kahit nadapay ka sa pulam, ibagam lang, Wan. Wen Manong, kat agyaman nakmanan. Apay ngay, manon a Domingo asaan a nagpaw it ni manong mo. Ay, madinsan na. Auntie, mawatan niyo ko man ni Manong. Naibus ti kwarta na ta nagipatulod kat nga rod iti pang matrikulak. Inalayumat nga mintay damo nga inted na kanyak. Diyo ko na naibus yun day auntie. Manumat laangan ngay ta 10,000. Kurang pa'y nga allowance tayo iti makadomingo. Ado ko mati pa kaigatangan nanday auntie. Nagpagatang nga rod ni kasinsin mo at cherry iti baro akawas na branded. Kani, awan mo nagbatin. Nangina mo dagijay kawas na. Ribo mo ti presyo na. Anya, una yan. Napan amin iti kawaslaang day akwarta, auntie. Apay, si ka Eva. Adda ka di parikot mo? No nagpagata nga kininanang iti baro ang kagawaan, ha? Ay, awan matkit di, Cherry. Ngam, imbat tsandak kumamat ay iti para allowance ko. Ultimo igatang ko iti ka nakisi pagadalan. Awan. Ngam sika, kanayon ka makita asumrag iti sikat a fast food. Kat adda nga rod igatang ko, anya kumaitan. Kas kalakalalaingan dita. Tap na ibaga ken ka. Kurang pay tay ipaw-paw iti kabsat mo, apagbayad iti panagnaed mo dito balay.
Pasensya kayon. Ngam pagrigrigatan ngamin ni Manong ko ti sweldo na. Adula amin asasawam. Kunamitlan addan ipanpanak kayo nga agkabsat. Sherwin, isardag mo man pa lang tulugan. Ipaigid mo pa lang. Nagasag, tigayam ko ta kasaritak biit. Wen, sir. Aday ta, sir. Naipaigid kong tulugan. Ibati ko to'y bag kan cellphone ko. Ta mabiitak lang. Sige, sir. Aday ta. Nakapanawan ni sir. Kat imbati na tay bag na. Diyos ko. Pakawanan na kumamanan iti daytoy nga aramidag. Masapol manan ni ading ko ti pagbayad na iji pagadalan da. Ket awan pa'y naan-anay akwartak ditoy. Maudin daytoy yapo. Lokatakon ti bag ni sir. Nagando akwarta. Mangkisaya kon. Kung nagtupay kat. Ha? Sir Wilson? Damat kan kadwayo a pulis. Well, tay patiliw kan, Sherwin. Ha? Sir? Husto pala ti atap ko kat. Sikaw ti mangkiskisay iti kwartak. Di mo pa yan nadlaw abatog ti police station tinagsardangan ta. Ha? Sir Wilson, pakawanan da ko ma. Agpalawagak, sir. Kasapulak namin at talaga ti kwarta. Awanan ti adu payasaw. Basta song batam ti kastangar aramidam. Agtatakaw kagayam. Apay ngay adyak mutan maawagan ni Manong Sherwin. Ay, kaya't ko kumamot ako mustaan. Naimbaglaangan ta dapay kwartak. Kat iso ti pinagbayad ko iti graduation fee. Maragsakan lakit ni Dadjay. Takamaudyanan na. Agradwarak mitlaangan. Eva, talaga ka di nga awanan ti ipawit ni Manong mo. Diyak nga ron maawagan ni Manong, auntie. Masapol ko ti kwarta pagpalingkita. Awan kwartak, auntie. Tadi mo tan umawawag ni Manong. Madanagan nakpaikit din. Amangan mo no nalipatan na kan. Saan mo takas din ni Manong ko, auntie? Amangan ubisi laang. Kasanon no dadakas anapasamakan ko na. Kasanon no natay gayamon. Di kay kumamot agsaw iti kasta, auntie. Nakarkaro lakit nga ruti pa nagdanag kun. Kasano daytan? Sapay umadanin ti graduation mo. Wan nga rod, auntie. Surotam laangan, ije pagtrab-trabahuan na. Wan, auntie. Talaga akasta ti aramidak. Sa pulak ti inton ni Manong idi nga address na ijay. No kayat mo akat agpakadwa ka kini Cherry akasinsin mo. Iplitsam tawan mo't kwarta na. Kurang mo ti kwarta, auntie. Iso nga oray siya klaangan ti mapan. Katala, makamo ka, Eva. Si kakanit ay ibagbaga tay katulong asa nga ili. Naimbaga bigat you, sir. Siyak ni Eva. Kabsat ni Manong Sherwin. Dito'y ngamin ti imbaga ni Manong ko apagtrab-trabahuan na. Diyak ngamin makontak. Ayan na ka di, sir. Tinasayat. Sumurot ka kanyak, taday pakitaken ka. Manong, Eva, ading ko. Apay nga da ka dito eh. si katirumba nga pagdamaga kiti kasta. Apay nga da ka diti pagbaludan. Anya tinararamid mo. Dumngag ka, ading ko. Isalaysay ko tinapasamak. Jaklaim pagarup at tinakaw mo gayam dagiti kwarta ngayon pawpawit mo kanyak, Manong. Saan nga amin? Tanagrigrigatak yidan duma. Oray pay, sana rumbang tikas di ngay naramid mo. Di na ko makagura, ading ko. Agraduarak ngagpayso, ngam naggapumat gayam iti dagas awagas tinabusbus ko iti panagadal ko. Pakawanan na kading ko. Jakmet ngamin impagarup, akas to iti pagbanagan ti amin.
Ngam no pa'y kasta. Naragsakak. Takamawdyanan na kat makaturpos kamatlangan. Ngam sana ka naragsak manong. Ngamin, ada kan diti pagbaludan. No kasta, tinaktakaw nga ron, tinaggapan ti kinkinan tayo iti inaldaw. Ay oo na yan aya. No amokla kasta, jakla kuman inawawat. Uray agdepel kamin iti asin, basta naggapo iti nasaya at awagas. Gapo kanyak. Iso anaramid na tikas dyan, ti. Sana pakaragsakan tikas dyan ngay naramid na. Uray no makalpas ka, no saan mo't anasaya at awagas tinaggapuan ti binusbos mo anagadal. Awan serbina. Nakaturpos ka, gapo iti panagtakaw ti kabsat mo, kunadan to Oh, nasaya at nga rod adang ganda ita. Auntie, Mangibabain na dya kabsat mo. Iso akalpasan ti graduation mo. Ala umaminan agar-garot mo, tapumanaw kan ditoy. Diyak kayat amaamuan ti tattao ti kasta nga inaramid ti kabsat mo. Kat pati na kami, may babain. sir, umayak man na nagpakpakaasi kada kayo. Pakawanan niyo kumantikapsat ko. Tapa man ang makagradwarak. Bayadak tinaalan na kwarta kada kayo. Ha? Kinapuno na, sir. Siyak ti makagapuno apay anaramit ti kapsat ko ti kasjay. Ni manong ko lang ngamin ti mang tultulong kanya kiti panagadal ko. Taulila kami ngaminan. Kaya't na makaturpusa kiti panagadal ko. Ngam kasjay matindi naramid na. Ngam na mo ka kasjay ti naramid na. Diyak ko may manugot ngagtakaw ti kapsat ko, sir. Kinapudno na. Nasingpet ti kabsat mo. Diyak lamaaklon ang naaramid na tikas di kanyak. Kaya't ko lang ay kanin ti pagnakman na. Ang kinapudno na. Masyanak mo't lakin ko na. Sir, umadanin ti graduation ko. Kati kayat ko kuma. Ni manong ko ti mangimarcha kanyak. Ala, di ka padanagan. Matungpal ti tarigagay mo balasan ko. Kablawan ka ating ko. Agyaman ak manong. Kablawan ka, balasan ko. Happy graduation. Agyaman ak unay kada kayo, sir. Ngamin, nakarwaran ti kapsat ko di pagbaludan. Imatendar kayo pa yan iti graduation ko. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko, sir. Uwan, sir. Agyaman ti panang pakawan nyo kanyak. Awan perfecto aparswa. Amin tayo managbasol. Iso nga dakarbangan tunggal maysa ang mga barwanan. Isasapay ko ma, tadi mon ulitan ti naramid mo, Sir Wen. Saan na pulos, sir? Kat ikarik, sir. Apa man ang makasapulak iti trabaho. Agbayadak kada kayo. Bayadak ti tinakaw idi ni manong. Di mo maliksan na ita, Eva. Sana na ita bayad-bayad ti panunutem. Baybayan yun na jay. Tatulong kon kada kayong agkapsat. Ken pangaasim, Sherwin. Saan ka nga ikat a driver ko? Ha? Ket no, kaya dakpay nga agpaay kada kayo agad pagyamanak, sir. Wen, kaya't kalata. Taamok anak ko laapan laeng ti panunot mo idi. Agyamanak unay, sir. Ket uray di da konswelduan tapno may karok ti utang ko. Bay-bay amon day jay ko nakmed. Swelduan kalata. Agyamanak at talaga, sir. Pagbabawyak da niyang inaramid ko. Ket jak tumaumang agkidkid daw iti pamakawan kada kayo. Kastamot ten iti Diyos anamarswa. Hello, auntie. Naawat yu ka din timpaw it ko a kwarta? Hello, Eva. Auwan ka, anakan. Ay naagyaman manen balasan ko. Uray kas di timpakpakita mi idi kada kayo. Tultulungan da kami latta. Kumusta kayo nga agkapsat dita syudad? Nasayaat kami matlatanti. Pasaray busy kami iti trabaho mi.
Kat kumusta mo dagiti kakasinsin mi, auntie? Ay, nagsikog abalasang ni Cherry. Saan da ngayon kasar? Sa idikwan, sinikugan man ti sabalin. Day talang paspasikog ti kukuin na. Sanan to ibati ti anak na kanyak. Nangasawa mo ten dagiti bubulog a kakasinsin mo. Ngam awan uray may sa nagkasar kada akwada. Tawan mo't busbusen da akwarta. Agrigrigat da ita talaga doon ti anak da. Ha? Da kayo nga'y balasang ko. At danubya ni manong mo. Si Kangay at danubyom. Awampay, auntie. Nagtulagan mi ngamin ka ni Manong alupasan mi pa'y ti maipatpatak der abalay mi. Sa kamin tumakiasawa. Lukas ta. At dan balayo dita syudad. Saan pa'y analpas, auntie? Ken saan unay adak kala balay? Umay kay tagpasyarain ton malpas, auntie. Ay nanagsaya atin. Nakabalay kayo gaya man dita syudad. Talaga amayatan ti biyagyo ka anakan. Alakot di kay latamang liplipat. Won. Ulitagtag daw iti pamakawan, Eva. Mababain ka na kayong agkapsat balasang ko. Ay na, lipatan yung tinapalabas, auntie. Mga barwanan tayon. Ay na, ano sanak nga alalayan Lukas to nga da papananta, Sir Wayne. Ano sanak akib-kibinan, tanay. Marigatan akmat na magna. Di na kumapampanawan, Wayne. Wan, sir. Di kayo madanagan, taaddaak lang ditoy. Di kayo to panawan. Diyak siguro makasapol, tikaskan ka kasingpet. Manmano, tikaskan ka. Saan matapasat ti trabahom ti kastoy? Taag maneho ko malang taramidam. Ngam nasingpet ka amang kibkibin kanyak. Talaga akasta, sir? Taawan kat nga ro nagiti anak yun iti Pilipinas. Mangal-ala na iti nurse ang mga sikaso kanyak. Ang manjak, ta nakapsot ti babae. Sa anak ang maawit. No bilang jakon makapagna. Naimbagkan ka at lalaki ka. Kanuwan gayam. Di ka agdanagwan. Ta nayunak to ti sweldom. Allah, saanan sir? Jak pabayadan ti panangasikasok ka na kayo. Asikasuan kayo, kabayatan asibibiyag kayo. Awan perpekto anay parswa. Isa di mo kadngan ti pada matao ang nakaaramid iti basol. Imbes sa kadngam ikam kiti iti gundaway na amang ilintag iti nagbidtutan na. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Anda akong dito silid ni mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Ang naglaw ni adu nga alahas na. Numaalak na jay. Daklakit di akwarta. Di nasiputan ni mama, tamadlawa na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay, no di kan patay. Santo siyakto matlang ti pangipatawidan na iti sani ko amamati na. Anya ko matidakas iti aramidak ngay. Una aklang mat. Jaskin tumat ngamin na di akong parek. No di nakimpan di kasino. Saan ko madakkel tinaabak kanya? Ne, Sir Salde.
Anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awaran bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti ong tanim am dita, sir. Sapay di na kayat nga da sumrak dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Oh, adeta. Nakita ko to'y lakasan ni Mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni Mama agameng na dito'y. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni Mama. Nawatam. Ne, nakaring kayo magkayaman, Mama. Bambantayak to'y babaunan. Sipsiputan na tila ka sa'yo. Allah, saan apod no da ita, sir? Agpasumat. Aglibak ka pa lang. Di takay manlangan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka ba danagan? Tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday nga anak ko? Nasiputak nga minti isasarak na dito'y sila Diyo, ma'am. Iso asinurot ko. Agiamanak, Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamam mo kan. Nasingpot ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanun tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakas ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo mat magawidan. Noan niya man ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsak bahay nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam tilakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kayat anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laan. Ha? Diyak pa'y mat mabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y lang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay, Betty. Ma'am, mabutengak. Di kagtanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising? Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay, apay mananday to'y akwarta. Kunak met adi nakswildwan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasaya at mukada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din tada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit di tiyagyaman, tanam ammo kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak ideta. Awan ka nga rod kabagyak ditoy. Talaga akas na, nana. Agtitinulong tayo. Aginggat kabailan tayo. Sa bali manan alugar ti ayan tayo, nanang.
Namin aduta yun nga imakar iti pagnaadan. Pasensya ka na, anak ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen ananang. Uray ko mano sa anak abulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't nga minti kasasaad ko. Ala, di mon panunutan dayta. Aginggat ka ba ilan kan napigsa akpay? Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apay kasta tilangayo, papa. Ni Atty. Kadidya naggapo dito balay? Juan Lawrence. Kat, anyat kinunanangay. Apay akas lang makaungungat kayo, mat. Isumat lang gaya madyak makita nila kasaday di lolam niti balay. Dayjay mo't gayam abeti ababaunan tinangitalkan na iti dayjay. Si kakano tinangipatawidan na iti dayjay. Kat, apay nga rin na makaungat kayo ngay. No para mat gayam kanyak dayjay, papa. Kat, amom nga rod no mapagtalkan dayjay ababaunan. No naamwak la anasapsapa. Jak impalubos ti kasdyang inaramid day di lolam. Nakdakalkit din ti panagtalak na iti day di ababaunan ngam siyak nga anak na. Naska na mabirukan ta day di abeti. Amangan mo't no inlakonan dagiti alahas. Sapay milyones kano ti balor dagiti nga alahas. Papa, isasapulan ta day di ababaunan. Bawin ta ti inana na nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyaganak man iti danom dito. Mabit lang, nana. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom yun, nanang. Kumarkaron sa matauyik yun. Di yumat ngamin kaya ti agpa-ospital. Tapno ammo tayo kumanoan niya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan man nun nagbirok iti bulbulong amayangar nga inuman nyo, ah. Naimbag lakit din tadakad kaduatan ni nana ising. Ken ado ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo? Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo kadi kayat dito'y nagakaran talo karanak ko. Kat kayat kulatan ananang. Ngam sapay ko matamaudin daytoy apa nagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaadan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Ha? Maalaala, ingkakitaan ni nanam nga ising. Simang putsan. Naikali kun dito'y abay ti puun ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkeba-keba ti barukong ko. Tunggal makitkitak dayjay iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti dayjay. Taawan talgad ti panagbiagmi iti anak ko. Numabalin la ko nga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence la ang tinasken apang yawatak iti dayjay. Nanang! Ha? Addaak dito'y sirok ti mangga anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tawa dinutukak amang paliiw iti sigod ang nagnaadan danana beti. Kat anda ka no nakaibaga. No sa dino tinaudi nga imakaranda. Oh, naimbaglangan ta siyak ti imo nang inawagan da. Saan kat ani papa? Tinasayat. Mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Nasken amaunaak ni papa. Naringatan. Amang ano niya pa'y taramidan na kanina na Betty. Ha? Ne, apayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlatan na kasta kayo. Kasanumat ngamin. May sa tao. Ngam di na pa'y mabirukan.
Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talaga nga amuna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglimangan na. Talaga sa pulak. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanan tay may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda niya babae. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakalatulong na niya alahas na nilulam. Milyones ti balor na niya. Papa, mading amin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Iso ngayon inot na nagsera. Dinak man ni Soro. May sakamat. Unay ni Papa. Gapoy ti kinagamrod na. Ininot mo't ama pukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, ah? Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga ado ti abasto tayo apagsungrod. Tano kasto'y ama tutudo, kat saan tayo amarigatan. Wen nanang, Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin orayan, taamangan numabayagan kami. wen nanang, didak pakadanagan. Kabaila akong tibagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di ti papanan nyo. Wen anak ko, maala, mapan kamin tapno makaawid kami maila adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap meten ti kalkalapaw mi. Agmay may saak manan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid kan ni nana ising kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsulin na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Kasla addarim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga ta nalipatan na. Apo? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y ka diti pagnanaadan ni Nana Betty alumpinig. Wan, apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko ita dito'y balay. Mabaling ka di nga oraya ko ni nanang mo. Agmay may saak lang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. At dala na patag ngay bagak ka ni Nana Betty. Sige. Umunag kayo nga rod. Nana ising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawitan. Wan ka di. Alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't nga minadi mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtibayo ak nana. Diyak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka ngamin agdanda nagunay Alala, agawaan ta nga rod ti magnan. Lawrence, Nana Betty, agyamanak ta nabirukan kayo matlang. kasanuan na amo ang ti kaadami dito Kinapudno na. Adda dinutukak amang birok kada kayo. Kat naibagada dati alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam pastrekam ida ditoy. Saanan? Tapumanaw kami batla adagos nana. Taore ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya? Inka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa. Sika tinakaisang ratan da ito alakas sa barok. Para kan ka talaga da ito'y. Iso asinal salwadak. Kat sapay lakuma, tanuan niya man tilinaon da ita alakasa.
Ket maaramat iti nasayaat, Barok. Akas iti pagayatan day di lolam. Nana, Ala, nasken ama kapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden, Nana. Aywan, awatan nyo dahiti akwarta. Oh, tulong ko kada kayo. Ay nasaanan, Barok? Alan, Nana. Alaan yun, kat agsubli ak tumanan. Ada ka di mabali na pangkuntakak kada kayo? Kas makita met, awan kuryente dito'y ayan mi, Barok. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong, awagan daklang. Ha? Ay, ala agyamanak, Barok. Itataawanan dito'y tilakas. Kasla na parutanak iti siit dito'y barukong ko, anak ko. Nanang, mabalin tayong matsiguron ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilimlamangan tayo. Nauma ka din dito, anak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na adi iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag, anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty, ada ka? Ha? At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak iti basit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Betty! Nanang, Kunak no agulimakan ti biyagta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga da ka di taulay. Isarong morga. Nung di mo kaya't nga uramag tinagpasit na balay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magna ka iti kusina. Kat ayabam ni Nana Ising, sumarunuak arumwar. ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakes. Betty! Dinak pakadanagan anak ko. Ala, rumwarkan, ayabam ni Nana Ising. Sir Saldi, Rumwar kamot lagayam. Kunak no urayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumon ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo dito'y. Anya? O, apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparakan ka, sir? Tani Lawrence ti imbagaday di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Huh? Kas gunggunam anang ramid iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat. Awan pag naudan min ano uramam. Tawanan ti maramidam. Day tatiganabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo na naising. Jasmine anak ko. Sa dino ngayon di pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bitay. Jasmine, umay kayo di tatulungan da nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabalan tayo daytoy. Di kay agladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress. Papa, ada ka di ibagayo? Apaya simmer kayo dito silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ne, apaya kastamot tanti ibagbagayo, Papa. Adamot gaya man kan katilakasad day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti dayta. Nasara ka konti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, ited mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, ininuta na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapo ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka! Ited mo kanyak wano saan. Ha, Papa, anak dak, kabalan dak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong iti day di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang.
Well, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Isu asan kayo hakab kabagyan. Isu nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, Alan Lawrence, itad mon ti kidawag, tapno nasayat ka kanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil tiyanak pampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatag kalat na nga oray kas niya naramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. Oh, Diyos ko. Pakawanan kumati amak, kadag iti nagbasbasulan na. Ha, apay nga imay kamanan dito ikabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalkalapaw yo. Kan panaw ti atip na. Ay nabaro, inuram ni papaham idi imay dito Anya? Unayan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Unayan. Jaklaim pagarup akas tuy ti naramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami adinangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ken wen gayam, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka ti. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, Nana. Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kininanaising. Kaasimat, bakatan. Dakil ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Ta iso tinangkad kadwa iti anak ko, idi nagtrabaho Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Isungagnad kayo ni Jibalay. Taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo tunay di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Allah, nakababain Lawrence Baro. Awan rumba nga pagbainan nyo, Nana. Taamok no kasano ti kinasaya at yo. Isu akayat kayo at tulungan. Agnaad kayo ijibalay. Tamangala ak iti sabali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Baro. Alan, Nana, umanugot kayon. Takayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapoy ti kinasaya at yo kada kami idi nagpaay kayo ababaunan mi. Alang arod agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Baro, akim balay iti maipatpatakder di taasidag to'y balayo. Balayo, Nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre dito'y balayo, Baro. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada na naising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayan kan ka, Baro. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at yo kada kami idi, Nana. Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apaka ipatakdaran ti balay, kukayon tumutan. Diyak ninamnamad ay ting aramidang, Baro. Agyaman ako unay kan ka. Nagsaya at ka at ako. Gaputa na saya at kayumot kada kami, Nana. Nasaya at kay ti pada matao, nasaya at met ti subaddakan ka. Ngam no dakas ti ugalim, dakas tumet ti apitem. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, si Titong Galmaysa.